Now, there's recently been a scourge in robberies occurring in minibus taxis in Johannesburg, creating a sense of fear amongst both passengers as well as taxi operators. Our news reporter, Nomzabalazo Mduka, spoke to a taxi association and a father who tragically lost his daughter during one of the taxi robberies. Sele kukho uloyiko olukhoyo eluntwini oludalwa zizenzo zokuphangwa ngethuba bethatha ihambo zabo bekhwele iiteksi. Kukho ingxelo ezininzi ezivelayo zabantu abaphela bengamaxhoba okuthathelwa izinto zabo phakathi eziteksini. Umnumzana uThomas Makhubele ngomnye wabo bayaziyo le ntlungu njengoba umntwana wakhe waye waba lixhoba lalo mkhwa. Umntanami emateksini makabuye emsebenzini ku-old age la e-Roadport. Mabayi-7 bafike itaxi mayibalanda emsebenzini. Mabafika la esekeleni la e-Roadport bathola amafana bayi-3 labafana laba bafike bayimisa itaxi ezitaxi uyayimisa. Mabafika la kunemkhukhu lesukile lapha ebhadi umntanami babamba badula udriver nomntanami aphambili bamdula nasho. Umakhubele uthi noxa abarhanelwa baye bafunyanwa nje ze bagwetywa kodwa inxeba lokushiywa intombi yakhe soze liphole. Esithi angathanda ukubona icandelo leteksi lingenelela ukuqinisekisa ukhuseleko lwabakhweli. Babambile labafana laba ngikhuluma manje babagwebile bo-3 life. Angazi angeke ngijabulela le 3 life ngoba umntana mangakabuyanga abantwana manje ababasogola. Asazi ukuthi sizoyenza kanjani basizame ukusinikeza ezinye izinto zokuthi upress ne but ngibona ngathi asisizi ngoba mabafikile labantu luzopressa ngesikhathi bani. Mina lento mangiyithanda lapha emateksini mangifuna ukuthi abantu baphepha la mabagibela lapha e-box ngoba abantu sebagibela amateksi bathukile ngoba abekho safe. Even myself mangigibela itaxi angisekho safe. Omnye kwimibutho yeteksi iDoljota uthi unalo ulwazi ngezisiganeko zenzekayo futhi usitsho ukuba kwelawo icala akhona amanyathelo wokhuseleko owathathayo. Lento asama-allegation ikhona kodwa the problem we are having abantu bakithi bagibela amateksi baphathi wamateksi kube nabantu abamapassenger bayindaba bakhomba udriver ngesipamu bathathela amapassenger ama-belongings abo, and we are pleading namapassenger ethu ukuthi sicela aphumele bala e-police station ureport ama-case so that sibuild ama-case against these people. Lo mbutho uthi uzinikele kukhuseleko lwabakhweli kodwa usithi kudingeka ukuba amapolisa nawo aqinise amaphulo wawo ingakumbi kwiindawo eziqhatseleyo. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eBramfisher.